model should tell us a story, and it should be non-politic. We are doing models just to have the fun. We don't give any political messages with them. Смислът и целта на изработката на макетата се направи да биде што е можно така по-реалистична. Значи, да речеме се, ако земете да го офарбите тоа у еден тон, како например некој автомобил, тоа е во ред, меѓутоа ако земете например да имитирате рѓа например или попуштање на бојата на одредени места, тоа секако носи водови. Mogućnost da se pokaže gde si stigao, što si stigao, da uradiš, jer postoji nekako, nazovi, rivalstvo između nas na nekom prijateljskom nivou, ako je to, postoji normalna atmosfera, tako? Tako da ovi susreti maketara su u principu mogućnost da se ispriča, da se kaže šta se novo radi, da se nauče neke nove tehnike. Možda se i neki spoj onoga što si video na internetu da je neko uradio, pa onda te zaintrigirano kako koristi tehniku. For me, it's a hobby mainly, but my friend is also a shop owner where he is selling a lot of models. Kod mene je maketarstvo profesija. Bavim se izradom maketa što za muzeje, što za razne izložbe, tematske naravno, jer meni je maketarstvo iz hobija preraslo u neko zanimanje. Kad kažem neko, nestandardno, jer kad nešto radiš ono što voliš i u čemu uživaš, to onda mislim da je to prava priča. I kažem, podlačim to da mi u klubu pokušavamo i uspevamo da tu neku priču prenesemo na mlađe, da bi se to maketarstvo proširilo i u ovim uslovima kad danas deca, kompjutere, telefone i sve to, imamo tu sreću da ta naša deca vredno rade. Desilo mi se prošle godine prvi put da je objavljena je maketa na Facebooku koju sam završio i proizvođač makete je objavio na svojoj stranici i onda su neki ljudi pitali je li maketa na prodaju? Da, evo, može. Ali generalno sam sentimentalno vezan za svoje makete. Pitali su i za jednu drugu maketu, ali bi mogao i nju da prodam, maketu sa jugoslovenskim oznakama, rekao sam ne, ta nije na prodaju. Mogu da vam napravim istu takvu, ali ovu ne prodajem. Tako da ima više, ima sentimentalnosti i bukvalno gledanja na to kao na hobi. Znači, završi maketu i ona se ili takmiči ili ide na policu i stoji kao ukras.